Tukiwa rene ndi UDA ni obete kwithira kiudo kia kithurano kia muchunjo kenda kumenya ura wengo akethira kiuka kia bendera kirite mwanya mwanka kithurano ni kinene kira kibangiri kwithira kikarika tariki kenda mweri wenana na nende kinya tigiti ya muruwiri giti kana muruwiri giti kia mubunge wekurunde ni account ya Meru kithirite kinenkanairwa na bone ntobora bwithirite bwikarika kinya bweruari na kinya ite mwanya nende BMCA ande na account ya Meru bwithirite kinya byo biyoga kyanende siasa kathomba na kinyoru iribo katha na timirwa ki ende county ne chonda nende nande gura kenyi chumbete kwithire gita na mbere kubwithia ithurano bi na ya nende ya moyara tokubanganite oro bweruari kende to chietu na no ithiro kyura kieko yongo tokubanganitie iyo ya Karambuka ile mekwa wa tigiti ya UDA guchwa giti kia mujumbe wa Ekuru. Gasa hago kujero ituone mwanya muchunjo ne ya UDA. Na bakari utatira muchunjo na gueta na mbere na ngueta na nguechio. Rueto kada tu kuretera gichunche kibida na kiamaria kirono romonyo remi wa muremi Moni yakune yare kukoni ya kidurano kieruare kia UDA brakidrite geta na mbere moni yaku yare ku 40321 na mbere wakidurani ndio tumaira kenoto wa moni yau yaku monene to madidi oroberuare ni Purity Richard na ngeto Phineas imana na mbeto chiaweru themwe kamberia tha icho chiongwa akaribantere chieringa marantukeruare baithokere gituo kiu na muthoro na kwenyange maratasi yento bya kuringira kura bakiuga nende igukari na wamba bakura ndeto ire chithirite chitanira kwa na bitha warungamiri kura yu ntubone ndi ibutumire uringe obakura bwethira bokyangaratana mathaya makaintere una ituone bimwe mathanduko yethira kinyecherairwa gukinya Muchujo wa kiama kia UDA uroreteretwe ntugwira kinya na gicigo mbunge kia mara kithurano kirathi na mbere iga gituo kioringibwa kura kieriani na nkinya gituo kioringibwa kura kia mweria ituo bira bitaomba kugwata ndo na nkinya maratati moringibwa kura. Process has been smooth but tula in a challenge just one polling center non to mix up with the ballot joi kuthidaraka. Lakini we are working with the county coordinator kuhakikisha igucoka guku kanda jiomba kwimana na mweria market ya Keriani ya wele Tharaka, but in this case igetwe gwitia we are following with the headquarters kanda tuona kethane baguturetera iwinge itigere ya mweria amona gutwika uringibwa kura ibuthire na mbere kirigonto mwanya kiri gicigo mbunge kia mara pagaga nkuja niona nkinya nditigano iraumira kiri gituo kia iriga wandia muthambe gicigo mbunge gwa giki giki gituo kia uringibwa kura kia iriga wandia muthambe kiri gicigo mbunge kia mara aroringibwa kura bombete kurugama nyuma ya matheta kumira gatagati ka thingati ba MCA nyaga Muisiraeli noro kwenda gitiku Morris Mauko amwe na gutwika kuri na bangi bakuoneka bari maratati-ini moringibwa kura amwe na gutwika ibaumire kiamani kia UDA nkeja ndendira maratati me matamburange na ndarigwa ne mbia tuma matambulangwa na ndeja nderira maranduko na maratari mamea marali magatambulangwa already kingi kirage kuthuritie aringi kura baba bairiga igutwika Martin Mutweri Fisher omo abaraba kwira gite kia MCA wandia muthambe arere maratati-ini makiama kia UDA amona gutwika na umire kiamani giki na kuthungira kiri kiama kia Jubilee na tuta expected kumuona twarigwa kini kia barigwa kini kiale kia Mutweri Fisher kwirwe karatati ni kaliko karatati ni ka UDA muntu areja kalairwa
narie akarairwa metwa watuika yani ote wa mulengo uria muntu uguo kwendekana akelwo te register titulaite tukenja na kibande na register ile ya IEBC meano inombirwe ndi office uba kumena nkamudura leu nonto bakolaga marando kontadura pisale nkadura o kumania na ndeto ino Timothy Muremi ura nwe murugamiri wa kithurano giki kia UDA kiri gicigo mbunge kia Mara ariugo guaya ibubutemete mpagaga na nkinya nkujani ino ciomba kumira ukiribu ni bubuletaga mauntu ma violence na maybe nkolo na aspirants na agents bao agents bena uguna ni betikirie kituoni kionde na kwa baketho bakionaga maria monde makwendelea kagita karia ballot boxes ikulugulwa ziena seals kwa gune bala ide serial numbers Muremi nareganite na nguto iri gutambaa cia wamba na nkinya mageria makuyira antu bamwe kura no mbuge mauntu mako makakura kana kuiwa gwa kura Mara and maybe I would also say for the entire Tharaka Nithi na mauntu ma propaganda Kiripotera Wero TV kuma iriga kiri gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi na nyuma ntangurutano maitena kinyamena ma yanuka yuketikiti ya kiama kia UDA guchwa giti kia mujumbe wa corona karibo kiranene kuringa kura cha muchunjo na NDMC wa koroto asara gaki ororenda gitigiti inyane diriti ya kikinyokaira karambu kaile miaka na mama safi achwa gitike na tigiti ya UDA amuna bone ndi kudirite nantu baka imustarine yoringi kura kinya baingi bakiona ya weta na mbere na uturo boya wedire na ngina ko kinyamari to ya ringi kura yedirite ya kura ki register yoringi bokura yi kiama kia UDA ntuku yeruare iketethete na mbere uringi bokura chako yukia urokethera gyokira kia bendera kiama kiu kire kithurano kia mweri wenana dene ya kaunti ya Meru kithurano kia muchunjo iketete na mbere dene yeitua mwanya byoringiri kura Mwena kiama kikoneka kirene gweta bo kadha Meru kirendionga chietu cha utegera ura uringi bobo kura bwethirete bugita na mbere kiretua mwanya aringi kura baraba kwethirete bagikinyathakia ne baukari bakai muno kila kitu iko sawa tunawangojea wameanza kuingia the number is we can't say now for now we are waiting for them najua saa kulikuwa na lakini itakuwa sawa. We are hoping for the best before the day goes on. Chaguzi uko sawa, kila kitu iko sawa. Sijaona shida yoyote yani. Okay. Amona bonde ni ituo bingi bia uringi kura anto kathomba ni bautirete ni bawikinye bia kenda kuingia ontobo. Ituo kirugurwe mapema na monkana ndi tutele experience thine muthemba yonde tutete very smoothly kone nyaskale weto akalinde stale karani bagwita ngobwega na ringi kura barija bakiringa kura bagitaga niriana ringi bya kura ne bona ne tiwirigiro bo bwaringi kura inende kwithira bakyongeleka orantu kwithirite ikita na mbere ya yonde yakioneka uringi kura bo bwitite na mbere na njira irayagirite kotina wagagia kinya kupuriko bwithirite bukioneka tibala marieta ya pamwe baringi kura kire yara kunenkaniri marito yaure mono kinyara kwa lingwa irule ne gunda register UDA iriege marito ya kura twamba kwana alafu tuleta twerwa mtu na no aringe kura na voters card nande atugusha wa wita antukaito bera baje na voters card ojo mpande ojo okwara yano mpande kitetia lakini itora kwa ile kulete na kinyara yakwa ile ulete ndokere rukire na ndio che kwa yante kuoneka na kibande na kila kitu na nte kuone ko ande ntaringa unikura ande nte kumenyora wa karwende ntaringa kura ndiko thari itora kwa letende ne register kulingana na imani ira nkujite nio na ndori anderwa nturie kindogo ende nkomba kuringa kura na Anthony baba inge muno ndene gikutuo gege akagoma lakini itokwenda kumenya tu marieto je tole moja kura na ito register ndeke mbaroti pepe we kuringwa kura turi baire lakini rieto ria kwa ategwa kiri register ire kuringithia kura
onini ngwa nte kuoneka ku angina kuo Sara Gaki ora ni MC wa Koroto ande ni ambunge ya kaunti ya Meru na dhire tenende ya Kinyukaira Elizabeth Karambuka Ilemia kire kuruera gitikia mbunge uekuru kidurano nekituitite Bobu karika ntuko ye oro Engineer Edith kinyawe na rombera kwithira kiuma rukaru inoneru akiwa nende mpumiche kidurano ki nirethirite ikibangairwa bora ikaumira Ngina kuna ati akaribaro irero rera na wandi ya kibirichi bachumiretie na gudata nekira bakuwa baukinya ituone bya kuringa kura ibagite marieto yo na ibakwenda kuringa kwa kana ibakwenda kuringira atungira bo kura ende batiromba kona kanya kau akaribane ndibone netie kuria kwaniro ko kumania na makarika ya na mwera kirigiana kulikithia ontobo Thenya jona arwere ntukwira muchujo jo kiama ke UDA jo atinda kugiteka nendingete kagoro na kununkanunkera itu mwanya gicione ke buri na ara mateta kathumba jo umirete akariba kiroka ituone kuringa kura ende marieto jao na jo jakaura kirengesta na korasimika gwikonja okaora ja munyoro na kwana nje ciao acha batu thine ra twiniori ikuja kutha batu twina ibande turiro tutena kura tuthumba kuringa kura na tuina kibandi na no tukutetwa na ora kwirigirite kura ndena kibandi ngalinga kura sitenge MCA ore karembe ituone byagwa akwe bionde ruire rwarera na regere guturetera my agent mwanga abindi twambire kuringa kura tha ithatu cietete na kura tureri tukambire kuringa tha ithatu na ntu barabo kalina ngugi cia bakorogete kuringa kura rukiri ibaregere kuringa kura no ntu ibakubangite baringa kura rukiri bacietere ngugine ciao na ndiko ja marieto jetegwa utemarieto na teningaki marara misi ndaje igwiru nya nau barabarene o muntu akiuga marieto ate kuoneka lakini ndikurinya babende nenda bole na ndire ate kuoneka ri ura nkuringira teka gashindwa bambira gutena thina Tibwa marieto ake ende kinya mathanduko ja gwikira kura kana wenda ballot box ate kung'ana ngaituone bimwe na jumu taratara jo ringi kura kurasimika kurunga mwaka githakara ya ula Solomon Kathonko mioro kumerera matagite ke MC wandine rire rwarera na tigiti ya UDA atareretie igo kare na kachangamoto kidogo rukiri nonto bwa namba register namba register to gotumaira antu baba ingi bakweja bagachoka nonto marito jao jate kuoneka aku eu neo igukari changamoto era to face rero kiri bwajaire igukari na changamoto ballot papers ite kungana okethera gitua jake keke na ringi kura baba ingi mono korokia ringi kura ngirizere lakini papers ira chigwa chokare available chia kuringerwa kura papers magana jaire na 50 au tu magana jathatu Wandine akibresia nayo bimwe byetuo byatindi antu baka iburu na ara ringi kura bothokire na gucietera ni mareto jao kura buru na baciandikithitie bone kuga antu bara bataringa kura ya muchuyo ni bo bainge kire bara baikinthire tuone bya uringi kura kerie mundu wina kura aringe kura nginya thonde kuoneka register ni bamenyora bagathithia turinge kura cietu twathurane ethwo kuruhete nomination direct itwire ruginya thai tutiraerewa ndene ya murinya tutiraerewa mandu jao girukiri ndokere ndagira kibandi ndi kwijakyo twatega ukune ndaura ndoria ni atankathithia nderwa na gikonekania ki computer no ntuto twacheka irwaja nderwa gite kuonekana na ndi mwanka na ndi twito tijina twakara tizidi ni ata tukathithia no tutiraringa kura tu ki reporter Weru TV kuma gicona kia bore kaunti ya Meru mbeta mawera kerigia okira mwanto oyo igie kura nende na marito kura ni ati mathina kwaga kwa marito yaringi kura ikironda gikoneka yakakie kura yana kora na ara karibagisio bunge bya North na kinya Central bona netie mudoro yo nyuma ya marito yo kwaga kire maratasi yaringi kura Thio narua kiama kia UDA ndio kuthia muchujo ndene ya Kenya na ndene ya kaunti ya Meru ndere mwanya na rakuna siasa barabo chwa tikiti ya kiama kia UDA bashimire kuringa kura amona athingati bao bakienda kwa tikiti eje ya kiama kia UDA amona bobo kintu kia mbere kire gicionenie ndere mwanya tukinyite ni kirigaro no ntobatekere register ndere kuringa kura indi gangwete aja oni ndina kura kwa ni oiji
lakini ntikuoneka mari register na hii ni kuregwa na kibande ni nakwaja na ntire register ko nende kwina biuria bibingi bya kuria na ni administrative structure tukoria ingwa ndirio mo baraba kuromba gite na ndikimba paper area ya kuringa ndikimba paper ewe kuringwa kura turi baire lakini rieto ria kwa yategwa kiri register ire kuringithia kura onini ngwa ntikuoneka ku untu jabubu bukiono kia antu mwanya barabo shumirite kuringa kura ici batithire marito jao erwa ni rieto ise kuoneka ndona ntonkaro ndagwatia mpume bangi batonye bachekerwa ntu ni baingira inine. Nimekuja hapa kupiga kura, nimekosa jina yangu hapa, lakini nimeona wale wako hapa ni wazuri, wameniagizia kule naweza kwenda kutafuta jina. So nasema acha niende main stage, nione kama tapata jina yangu. Nikikosa sijui niende Kirokori, nikosekana niende kwa Mama Dimoti ama kwa Masho. Sasa ikikosekana hapo ndio nitajua kama zimefichwa nini, majina zao zimefichwa ama namna gani. Ndiage tukono gya Kagoma Primary School, lakini ndikozo alieto rakwa letende ne register kulingana na imani ira nkujete ni tategwa ke register ya kuringa kura ndethira alieto rakwa lete kuoneka bakiure niki gitumio ndobo kuthithika na iba register tanto baba ingi kiambene kiki UDA anto bara twandikithite kiambene kia UDA gituone giki bare anto 500 cha 22 na naru register ya kuringithia kura jojo na anto 100 5 ukarigwa anto bau bangi ntikumenya i register kweu registered individually as a person mkurukia anto 1500 ngina magana janana na gotiro ri utonya register ne ko anto bonde bayome na batelinga kura na nande baketho bakirigana ngutu ate kwina bamwe barabo kucina nabo baitigiti ya UDA bakiuga no monga kura ringi muthenya na arua chitho chitumika ikeja kwithwa kura iji baringithitie te chiga tumirwa kunenkanira certificate aja abothu guchwest batu twitayari kwachikisha tugutumira minsi chionde kuona kura ya mwabothu guchwest ire secure andikire ballot ya tariki kenda mweri jwena na chiauma ora ikethera ikari onde candidate ora result ikethera ikari no tugetikira ikari na hengwetikia bara bangi twi antu bathatu na ndi bau bangi aja ujo batena agent batera leta agent bao na nkuma ituone mugwanja nko visit na ru arokere ni ndokere ituone bikotira mugwanja bila ndatara kigutegero nandi nikethera kura ire ringi kethwa chitumika kana kiama kia UDA kikenya mubango jungi takwira anto babothu guchwest any time from now nkethera nkibanga indira insi na aratu kethwa twerekerete ni untu tuterekeria tona wondi yetu igikinyangwa ni untu kuri ntumurume omwe ugutinda kuringa kifua akiuga no nenkeri certificate ikethwa no ranenkero certificate owo kunenkere certificate ndiye to mwire atiri ntariki kenda che mori jwenana eja abothu guchwest ya kuringire kura ni untu antu betu bakaringira ana bao kura ana bara baije ibo bagatuma abothu guchwest igitachema ithurano ki nontu etire era antu bao bugeta kuringa kura nontu ne ondi na kandi gutumira ritwa ri ondi na kandi ni urongo thank you uti kandi nenkaneri kandi kanenkanero after 14th nkiripotera World TV betamudhuri murioki lakini twingine ndi chia mpumi chia ndondoria ni atnende kampuni ya ndondoria ya Mizani Africa idirite kiro kairia mpumi chia ukona ni aite mwanya bara bidirite bikiro yerwa ande ni account amiri itine kiongabana ngaba senator Mithika Lentoria ine chunche kia 33 gatanta mugwanja kathiatirwa ni kaira Mwangaza ine chunche kia 33 gatanta inya na ngabana kireito umurongene na aina mbeni 3 aina gichunche kia 47 gatanta kenda kirigite kia senator Kadhuri Murongene dirite nende tungira kiana gichunche kia 50 na yele gatanta inyanya Captain Godi 18 gatanta mwanja munene Mithika aine chunche kia 10 gatanta yele kumakiriana na SP Kakaberia Rimba akathingatira aine chunche kia mwanja gatanta kenda nani kumira tukatha tukiona akanya kakunoka ndi ugeta kurencho kerete nande twingi makothe titango gekira ikairi ngombe retinda kombeta sere na gutikie kuma na ndakora tumechenjiririo na gote gwitikiria tena ni irio kana ni ing'ombe yaku kabira mbaya kitu gani makothe kwiraga ngombe ni irio tientie kana urugire kithereirie ati ndugire ngombe kithere gwe makothe ukumbariria kanga ukogwe eja makothe
wone wete kere makai kigaruki rene kamara yana tonarwa hata 6 liters ndirakwirire atiri Daily Meal ya Joy Max ni mambo yote yuvinge ishado kai kweli mantu chaka chete kagwa charara kuja uone. Tumira irio bia ndeithia kuma kwa Joy Millers Limited. Ni ataramba kuthondekagira irio bia ndeithia mwanya mwanya Jalea Smash, Daily Meal, Kienyeji Mash, So and Win na Chiangurwe na bingi. Turingire thimo gukurukira 0723 730 539 kana 0733 851 201. Joy Millers Limited for increased production. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia Silcoat kuma nthigurune ya Turkey nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya Mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710 928 680 kana 0799 883 933. Turiungira Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kiugo kia mwathani kiugaga mutongeria umwega umage iguru eturiritwo maguta na kutharimirwo tongeria nakio kimero gikauga kanyere kainagwo ni mwene ciantu betu tugwataneni twinie kiama kigia tukiambas na tukiambararie tutongeretwe ni gavana Kiraitu Murungi ukiura na gukiara king'ang'i kiri orojene. Gavana Kiraitu Murungi na twitete kurajaja kaunti ya Meru tumugwateni mbaru ete na mbere kwa gavana wetu okirie Meru inyankuruki mbasi etithetwe king'ang'i etigwire makana miuro nega kinya bwega ikamatete akuru ekuru nthaka are twana na migongo yonthe 2022 ete kiama ibas king'ang'i kiri orojene na gavana Kiraitu Murungi. Na tuchogerani ati mubunge wa kuro kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Nkatha kwa kagita kambere nonenite kuria kwanirwo kwawe ni muchunjo ya kiama kia UDA na raugite nindi ukari na meya manene mathanduku yakirugurawa kura nindi kwithira chieka matwa kinyane ngari ya thirikari ya kaunti yu. Murwiriri wa giti kia ubunge bwa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Daktari Beatrice Kathomi aringirite kura yake gituoni ya cukuru ya primary ya Kiang'ondu wadi ya Karingani thaa 4 cia rukiri. Kuona maundu no mathiete wega ne ntona kwina taswishi nwe baliku nkuona elife na nkuona maundu mali sawa. Noe mubunge wa kagita gakagwa Ekuru Beatrice Nkatha aringirite kura yake cukuru ya primary ya Mbwiru ara achambiritie mitaratara ya kithurano giki akiugaga ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kujuritwe iwamba kira giratumire kaunti gutwikania kanenkerwa biashara ya ukamata mathanduku ma UDA na twina antu ba biashara na babe na magari maingi ma ukamata mathanduku nimbira tumire mauntu mamekika ngali ya kaunti nije gukamata nibo security yo mauntu mau mangi
which is very wrong. Ariuga thirikari ya kaunti itumikite kurugamira ithurano bibi iri njira ya gukurukia arwiriri bana bara bakwendekana nutongoria kwi muntu gwintimidate bara bangi tukaigwa baroti ni kumakirwa kwae ni kumakirwa ofisini ni kumakirwa guntu na watu ikorithio ukerwa thura mtu fulani kama mtu atibati kunenkerwa freedom yae ya kuthura mutongoria. Nkatha ariuga amwe na kuigwa endete kiama gikuna atumirite utonga na inya yake gugikuria ithurano bibibi karega kureta mpumi iwetigika akareta kithingithia kinene kiri kiama giku kaunti no muntu okite thaino guka gututhukiria kiama twakite miaka mingi tugatumira resources jetu tugatumira mauntu maingi lakini muntu agauka kuthukia kiama Tharaka Nithi kaunti kia UDA no antu ba Tharaka Nithi kaunti ni bendete kiama kia UDA lakini thaino ni bathurite na by tomorrow mauntu no machange na njira yonthe. Irwaria rura baingi ba aringi kura bagwete mbaru bakiuga ati bariona takabota aringi kura batari na guge kithurano ni giki. Muthomi arungamaga ite ciega na Tharaka Nithi kaunti no ntotwito muise tangavana lakini ni aguturetera muntu women rep agatueja kinya na ma MCA agaturetera kinya senators tukarigwa atiri gakwenda ite ciegana na ciawe kuro na tirombete gania nikendegwe na guturetera nginya MCA na guturetera woman rep na guturetera senator kanto monthe tukathuraga no muthomi ni akuga tuthure ende bariuga tigiti cia kiama giki kia UDA ikarega kunenkerwa arwiriri bara bobongwa bathurite batiigwa bari na ngwataniro kairi na kiama giki kia UDA. Muthomi alejile kiama ni kia UDA egoro no ni atwikaririte turi antu ba UDA na gwatuika baria tureterete tio tumirite kuthura tibo bagatangacwa sisi atuendi na UDA tena tariu turigwa ithurano irathuranirwe kuma egoro tionaga twijia nini tukiruta wirwa abure orinde ithurano cie nkuruku lo tugatangacagirwa antu tutalala tuthurite Ruto erwetere anjue ya kwamba sisi tukiwa Tharaka Nithi kaunti kama wale watu tumechagua sio wale watakuwa kwa chama ya UDA. Kutoka leo chama ya UDA tumeweka X. Gituoni ya KK wadi ya Karingani aringi kura ibalala mekirite marieto mago kura kiri list ya IEBC. Untobra nyumani afisa ba IEBC baugete ikwegwa register irego tumekane ya mwanka wa 2017. Nkiripotera Wero TV kumagichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Gisangaza ikiumirite ntere cia Tharaka Muchunjo ne oyo yoyodi nyuma ya maratasi ya monende kwato yandiki marietwa ya bamabarweri te mwanya kiamene kia UDA karikarane ndiredirite kinyari kyangaratana kia ontobobo kadha Imuthenya ura gwithiritwe gweteretwo gakagita ara mathanduku mamuthe kunyagaru kuma Kiritaling Center cukuru ya Tharaka Boys marekerwe gintu ithatu cia rukiri. Thirikari ni iye kurinda usalama na ara kwina thina gwisasa wa thaino Muchunjo ngari ciambiritie kuthi no cubite una gonu kuona mtangazaji mantu mesago aguthi kuringithia kura baraba bati kuringithia na antu thaino ende ba na ari tuoni beterete kuringa kura kwa antu betu barabari na ara ntura barabari kura kunga kwenda kubura metho makwa bura mona na bura tona na barabange tukwina bwende gutire muntu thaino wina kasoro na wina thina na utiwo kutheta na utiwe ukwaria mantu matari mega antu bonthe bakumagaruka na nkari babanga bangwa nterimo cia Tharaka tawadini ya Nkondi kithurano giki kithima jiga watabura kirabangiritwe wega muno nyo ndingira kura gituoni kia Nkondi Primary School no ndingagira na voting aga ndingira kura nkona nembega ante baringira kura bwega na gutina thina nontu muntu ethungira ugachekwa kibande ukanenkerwa ballot papers ukaringa ukamakwa na antu bakaumira bakenuka ntiko na kwina thina gituoni kindi na ingwatie nafasi ya kuria antu bakwa ituoni bibi inge bobikari uringi bakura Nkondi wand ibwega ni bwenderete bwega butire wabwena changamoto aringi bakura ba Nkondi ibathiku na ibaringi kura bwega na no baikira nomination ka romba etegirie bu matokeo makoma makari no ntonde na hakika niyo gitonga kithokanga achinda ko una etegirie guchindwa na support kuthi mbere kana tugi UDA umba kuona giteki Tharaka North kiuga tena kura kungiwa na itua bimoke gobita mbete gukinyeri mathandu kwama na itua bingi gukionekania gungumania bonene butiromba gukenia aringi kura gituo takaramba ni getiko ringwa kura gituo ta
Eriani mwanka gumathandu ko matigi ko mari gituo Tandhanjeni mwanka gumathandu ko mathire mate wagu matheri ballot papers ya kamatwa gituo ta kamathina baya bajukia ballot material bakamata bathi kumakira kithakani baugaga gutire antu gatuitoka make tukureta kiama kia UDA kirebangite u na bakauga this is what they can call kana bakuga kigio baumba gweta credible kana ithurano bia gwetegeka wananchi bakabakararia ende wokubitwe eterete kumenya by the end of the day wegwa bagatambua kithurano giki ikithurano kia arari ti gutocheria bonge bwa kuthi ikarikari hari ongere kironda sumbe tuo kia ngage no twathingata kuthingata twathi twethira ballot boxes chiaya bantu chirwa gituo ni kia ngage arake bateri kuringirwa gia kama twakirwa mujie wa one of the competitors kana one of the aspirants ikukuri kumakagirwa na ikiringa wa stamp na okaraitha chimaketwe antu baire senator umwe na MCA umwe endere atwaraitha twera antu gatumenyimbie kwenderea bantu tukuthi twethere no wira yenderete bagutwona baugia rwero lakini tukamata matiro cionde tukureta ta evidence tutinda kuitha muntoro maketwe ne SK ariruga magete kia MCA mukothima na enu yenge kumakwa ne mheshimiwa uraturaenda gupagete kia senator mwenda gataya lakini endeno kuona imake tu antu baire peke yake na araba ukinya kagita ko mweno tutikwenda kwaria kwa mandu ntirona ila mbonete mabuku monde kuma ria mbere ballot book 1 mwanka ya mwisho imake tu SK gutie kinya kuungania ikuonania alafu bakaringa kinya stamp ya kuonania ya presiding officer wa proof tukiaraniria na muthuganirwa uyu no rankurukia gucwatigitie no bwana SK Njage ngori kuma mwe rukiri muno ndathi kwa ganturani no kande gwantu bakimbira gankya na nganjona gechima igwa kwa mujie ndaona tawa kwa ndonde go badiwa mathande ko mariogo na utie mtu kinyagore mujie arafu after that ndego gwati mathande ko ndani ngya borchi na mwera kuri antu opponent bakwa kwa mujie bakio mathande ko mariogo borchi bako thinogo bati athi baithira mathande ko polling center araba ko mathande ko kwa mujie nigo ni ontie responsible mathande ko krak no responsible mathande ko piona responsible mathande ko consensus piona returning officer responsible mathande ko na county returning officer ndetu nantu bakwaria ntichije na nda ya komenya nda ya station komenya imbie kuendelea and I want to read my statement menye imbie kuendelea ni mantu wale sifundi madhando ko I'm not there, my wife is not a PO, my brother is not a PO, my sister is not a crack, my maid is not a crack. Nkiripotera Uru TV kumanteretse Tharaka bete wa Paul Ogwa Kabede Onde muchunjo yo kiama kia UDA yotinete wetana mbere ntere mwanya Kenya nkiama ya kiama yene niugite iba kenete ni ure mantu yedirite ya geta na mbere abakyongela kuga kudirite nende kinya kukyoneka kana iba kadete njuri ya miankana idrona IBC kiriwe itidia na mbere muchunjo yo akiaria seneta wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki na ugite barabonde betithiti na mbere wagagia bwagasakazantu kwirwe baketha bakiukairwe tagari areki watho aretherite kinya kimena kia makarika yaretherite kimera ntere chiamara na kinya Tharaka yegia wamba bakura angethina kana ira tuthi tukiotanera na mwandiki wetu andeto Boniface Mongera imoko mwe kuma muchini munene Nairobi ethire tutarakia nkuruki uramantu ethire ndi ageta na mbere na uge wa hakiama ba UDA ne buriko Boniface kidano mbikono ethire tutarakia nete umantu ethire ageta na mbere ntereyu Right, ebwaga bwana Phineas ngoko gate moko mwende rotiro Nairobi kiri headquarters kana office necha kya makeke UDA na ngikuretanga na mpokera kitindita kwethera gikenderea guntune guko ni ati aja gutithira tokuna shughuli nyingi no to shughuli na chithero chikenderea na kwetha kwiringo kura ngogene ni antone aja ni araba kwethera bagita report ni ati nteto kwethera gitana mbere ntere mwanya na kulingana na mukarigiti wa nkiama ya ithurano kiri gikundikana kya makeke UDA bwana Anthony Mwaura no gite process kana otina mbere buthito bwisa so kiri ntukwena arua na ko kali na kiri
gichi kidogo na ale lakini auga mungana jwa 99 gaturumo 9 enteto jinu bite kwethirite tabu thongi kirintere mwanya lakini uga kirintere gutombora kwetha kwithika ithurano bibini for instance rutererwa Turkana ruterwa Kakamega ruterwa Narok na ruterwa Butura gukethera kwithika ithurano bibini ni ntukwerojo kiruterwa Narok na uketha kwithika ithurano bibini rutererwa Turkana Kakamega na Nyabutura ruterwa tariki 19 kethira ntukwenjwa mosi na kwa kita itomi uga gitumi kinene no kwena thine maguta ajande gurone na kwa gukinyithia ngari ciao ntukura na wiki ntobiku gutumi tente tuyomba kwithira area ukarika na kwa nyago ntukonge na gukwithirito kwena gukuringana nkundi gukunyana kidogo na minga mingi endo kidogo aja nare na ugite enteto kumba kwithira itegero na baraba kethira begwatikana bakethira bereto aja na bajukire itagarira watho itukarite kinyana senator wa county ya Tharaka Nithi bona Professor Kithure Kindiki na tonda kumenya gukithira gwikarika atia kindene county Meru na aria muririo mogiti kia murungamiri wekuru kana wimere pombire kwithira gitaitira ungi na kura cienderete na kwa ki Professor Kithure Kindiki na tucokerie na tirojo na kwa bona Phineas no butegerwa Professor mbira kwithira kiuga ntugwete report cia gukwerekana gukwena makaratasi ntere imwe cia Tharaka na maratasi mandikitwo marietwa mantu na baringiritwo kura na gukwerekana ndeni ya area Ganga igukwina thina kidogo mwankanto barugamia uringi bakura nontu bakuona ngwire kwendero yogo inguge yomba kuthukia maumithio makura iri kuringagwa na kiama already kiambiritie kurutha uchunguzi kinya kethira mwanka thaino gutire complain iretetwe ni kiama formally kwa gwito ku advice kana ito akirira ausika kana raramishi baraba umba kuigwa bakimenyaga bora ukarikire mara na ntere cia Tharaka bandike nonto katiba ya kiama riuga kamiti ya disciplinary committee ya kiama itiomba ukarande ithikiria kethira gutiena mulalamishi seneta ko ntubumiriro teromiro botone kana kairi ithurano bienderete kana ntuberinga kura barabo chinda na kire giteke murungamiro kuri menrep mwa aitaitira ungi bakethania na bugabendere na kura antu beno merete kuringa ntere mwanya situation yeje na ndebuka bwa misuvu atia gwakarakarikate twina report yenu ya kwamba emunde kure kiringagwa baraba kuromba giteke women rep ndeni county ya Meru ibeteganirie na ikariogu babati gukurukira agent bao bera returning officer na returning officer akamenya bora karutha nonto sheria ni kumwitigeria bora umba kurutha rira kwina antu kugwatanira kura ikendereaga kwa gunti kwenda kwaria nontie returning officer na itwarira returning officer wa Meru akanenkanira no mwankarije Nairobi kwa gunti kwenda kwaria karata tankwathira returning officer bora karutha no lakini gutie na thina antu bakewatanagira nonto ibo bakuromba ite no tibarasimithia utibarasimithia kutarirwa kura batakwenda utarirwa nonto kura ciao ticia returning officer ticia kiama kura icia baraba ucwaga ite ukwa batikwendi tarwa tikuona maana makiama kubarasimithia lakini katwetere tware returning officer na kethira arombi ite babu bagwatanire rukiri kethira batietegania na bora returning officer kauga barete apiro kire kiama bakathikirwa na kamete cia kiama iririo igatua itwarira riagirite Kontene yembo nyuma yisagaza kiegoro na ramathandiko ya kuringira kura yarethirirwe na kura yatagaza ntikwerwari gukuchiri makarika ya wayana kinyamba bakura ntere unarene ndikinya na bworingi bokura budirete bokambira ya thathita cia muthanya ndeni itubimwe Nominations ya kiama kia UDA ni ciambiririe miena ngurani ya kaunti ya Embu muthenya wa umuthi no ati baria icerero muno miena ngurani na makiria thiini wa gicigo mbunge kia Mbere etherero baria ituore imwe kura ikwambagia gwikua thinasara cia kivwai nginya by 6 na tuyakaru muno kuma kiroko
tatina tukithiuruka tukira wa mathanduku ni maukite na thano ni ona i6 ithiete kawenta kwa twatinda muthamo gima guku na mbota mundu avutite yura itheri nginya ndagikari no tutire turona mathanduku na riu thaino ni thinacara riria mathanduku magokwa riu ni turi acagurani na maagenti tukithinga mathanduku riu marakinya thinacara na koguo ni kuonania kwina maundu marathie na mbere matagirire na still wikite kuvingwa andu no meterere mena wende kuthurana no ni mathurana na ndui kwa hivyo tunashindwa ndiko kundu kwingi kwa andu mathuranie na kuu twero mathuranire tukiatia sisi twende kwa na matuma magatwika mati registered andu mara marathiete guturainwa na tumetana magaturine kwa twikwa andu maya turine mengi one day before ruethera maundu matirathi wega nyingi alia umandi na imani na wacaguranio na varia mumbungi wa Mberethero niwe Geoffrey King'ang'i arauga ino yumanite na varia maritwa matukanire arugamiriri a ituo ngurani kumana na ateti kuvecana maritwa ngurani list ya presiding officers wega tewe karutwa ingi koguo baria bena presiding officers mari list imwe na ya kairi na ya kathatu koguo gutire gucanwa ithanduku nithie nao no ati wana kuri uguo senator wa kaunti ya Elgeyo Marakwet niwe Kipchumba Murkomen ni urerera ekari a kaunti ya Embu ati ithurano ino iraisia ma na waragania na kwamba uchaguzi umeendelea na kwamba all our POs na clerks na returning officers wamefacilitatiwa kuhakikisha kwamba wamefanya kazi hiyo kwa njia ya haki. Na varia county commissioner wa kaunti ya Embu niwe Edison Nyale arauga ati aria maracungirire thagathaga na kuvivia kwa mathanduku magwikia kura muthenya wa igoro ati nimetitwo kwandikithia rivoti yao wariria uthuthuria urathi na mbere na varia arauga ati aria makwithirwa na mavitia magakorwo magiocerwa makinya mavio ma kiwatho. County Security and Intelligence Committee has resolved that perpetrators of political violence in the county will face the full force of the law. In this regard, already those who were involved in the burning of electoral materials for the ongoing party primaries have been summoned to record statements. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kenya betite na mbere kunyare marika kumani na wagi bo mauta rwangirwa kurungamira maria mauta EPRA nendi bedirita bakiongela maguria maguta yana chiringi 10 kwambiria dhathita chio tuko boirware chiringi 10 nendi chiongeri kire mauta ya super diesel na kinya mauta yata meru ya kithira nendi akira kuma chiringi ya 47 na kumawa chiringi ya 48 na chuka ya 46. Ono tukutha tukekera katanta kienda tuchietoro bwaruare mono yetwa mathethi ya eta Purity Richard na ngetwa Phineas imana tukutha tukichimana kinyuma yakaita katekura nonto bomubango yo agaru ya siasa.